Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka khat Saupra College Mairang kumsi benta ban penslor bat ban penmlen ya ki samla Pule kumno bakin bang ban Pule ya ki kot nalor ki kot baki Pule ha ki skol lani ki college bat khnang baki samla Pule kin long ki bapro ha ki jingmut jing prakhat bat ru bakin la ban ya khun ya ki examen ba pher bala ju penlong daga DSC MPSC bat ki wei Haga arpau tarik unai lor arajar arfulai kala Plie ya ka second book exhibition com sale 2023 kaban ne lais ngi kenti kata hadu ka arfu artarik unai lor arajar arfulai. La pelong ya ka book exhibition rengkat ka jingetre lang bat ka Rikasi Book Agency Shillong. Ya ka second book exhibition com sale 2023 lawan ban Plie dauba ji karmau plang ubadai Deputy Commissioner ka Eastern West Khasi Hills District Ubalapan kan mau ya ki samna Pule baki kot ki dei ubut lom Jong ka Pule ka Puthi. Hagane ka sngi lawan ban yeshe menta langru daki khna Pule ka Langtor Higher Secondary School nalor ki weipat ki school bat ki college nagathain Mairang. Kot mo ngai fimnek di udlop sisa ya ka Pule Puthi te asumo ibarat ro dari kasi bu ujitsi bikulai bermas khmat ban asset kita tidak setiap yang itu sejuni berbudaya mungkin tidak program atai ibu nak pergi sekolah sih babu nak punya kereta yang ada resim yang babu bah punya yang ada bah resim ini kat ibarat ini balapan aji muka saya ni buat kita lah bamrai ban aji mentah ni kita beri ini kita so general knowledge so hari ini resim kita nama boleh na kalian dapat sisa ni kamduna ka purka teknologi te ka ladai ka posha ni kam kerja beliau ba ni kawan sekemat namar very soon to la kasta observation ro ni habile regional buka kamat ni kam minat susu ai bilang ta nama ma ka kuda district ni duna ngai ta padam ni kini na takat ka pro se ni vi na school padan ni te semi kani. And another thing I'm sure I will suggestion kini opidan dan ilaban dan saka literally if you don't need to school to be quality club nang roble kini kita pakai upia kita berem musuha da fimi pernah kamsho ilaban bo ni have a small library bagi kena gitu pak buat upli betul dia bergela kata kata gue ngai itu dia kerla apa dia kerla sah kilawan tak ada proyek semester sekolah lagi first semester tapi second semester gayuan di GSU mu angkir kita kelas tu sini kilawan pan ikut jom ini ikut berim ini nanti kilawan apa ikut berim di second semester schedule yang kai ikut bisa ikut sekolah tiga hasil cuma nak terdapat student union ni kan yang betul de nak kalian jupiru saya baik mutabak sistem sistem ikut ni ada via ada Pule dan youth club club lagi ke school sofi kenapa boleh jadi kena ikut kuat dia berperan kami. With the cutting of this ribbon, I will declare the second book exhibition come sale open and dedicated to all the students of Eastern West District. Berat besar ini.